Zomi te sunga I aksipi khat ahi Reverend Dr. Tindau Campaign tu khat zakwa som nga lekwa kum March kha ni som lekwa in pa lamzagin hat lang le nu chingzadim te sungpan u naw som le li pha in sai pimwal khwa a swak hi asangam dangte inzong pasian thupa sang theima ma u a Christian inkwan adit tek ban vwa Myanmar khopi khat a hi kalimyo a le America gama teng u hi sia do campaign aneu tuk a kipan om sung nat na nein naw pang chidam lo khat hima le chitakin lai sim ha khat a hi manin atup asom na chianga pasianin gwalzo pi zel hi pilna zonna lam to kisain tan li chiang apian na khwa sai pi mwala sina tu kha zakwa som sagi le gyat kumin tedim panin tan som zo hi tu kha zakwa som gyat kumin zomi la khui agape volume khat khumna a lasate sunga ki helkha a hi kumma in Burma radio station pan la khumu a tu khat zakwa som gyat le khat kum in Imphal radio station a la pol khat ma ta khum lew lew hi tulni kumin jaisu pa toy ni chi la khumin CD to Philippines gampan hom kya hi tu khat zakwa som gyat leli kumin Evangelical Bible College Yangon panin BA Hongzawa tu khat zakwa som gyat le nga pan tu khat zakwa som gyat le sagi ki kalin Grace AG Church Yangon a youth pastor na sem hi tu khat zakwa som kwa kumin Korea pan Master of Divinity Hongzau lew lew hi kumma in alom nu Dr. Ed Sirapon kham to kiteng in tanu Mary Ching kham le tapa Joshua gin kham te neu hi laisim aha kat bana pasian thu lunglut ngyat ahi manin pasian thu sin be lap dingin tu khat zakwa som kwa le khat komin America gam zwanin paya tu khat zakwa som kwa le li kumin Doctor of Ministry Lukhunel Kai Oral Roberts University Tulsa USA pan honga lew lewa laisim a hun sung tengma in prayer pastor na Eastland Assembly Church Tulsa a sem kom hi tul khat zakwa som kwa le kumin Israel gama special study at Jerusalem Center for Biblical Studies sinlew lew a tu kha zakwa som kwa le gyat kumin Chicago pan PhD degree honga lew lewa tulni lenga kumin Scholar in Residence for PhD Educational Studies Program Trinity International University Chicago USA pansin khalew lew hi pasian sa takin pilna nei ngyat ahi ma pangin Myanmar Philippines le America gama lai siang tho sangte a Professor le Director na semin missionary in zong na kwan khenge hi mi te in lungdam na thu asan hangwa pasian happy na atan thei nang ule pasian gam tang zai na ding anasep ding a lungul ma mi ahi ma bangin pastoral ministry consultant bana Myanmar Living Water Global Outreach and Community Development te a President na sem hi tua bana leitung bupi gam som thum lenga wal a master le doctoral sang naw pangte lai hilin pasian thu genin vakoi koizela lungdam na thu tang kawin mun tampi a nawak khekina khamang thang bana mimang thang tampi takma naman khin hi
Reverend campaign pasian a it bek hilowin minam zong a it ma mi khat hiya a hi theiza a minam a ding a akal suan khiat ding a ut mi khat a hi NIV New International Version New Life Bible Study Pen Tedim pau zomi lai to hongbol kya hi tulni le sagi pan tulni le som le khat sung zomi in kwan USA a president sem a tulni le kwa pan tulni le som le ni sung leitung bup zomi in kwan ki polna a president ma lenin tulni le som pan tulni le som le thum ki kal sung Global Zomi Alliance a General Secretary na sem hi pasian ading anasep na bana minam ading zong nakpi takma in asep na dungzuin tulni le gukpan tulni le sagi sung Outstanding Faculty Service Award ORU panle tulni le kwap kumin hom siam zwa pa ZYA panin pa toina anga bana tulsa khosat pa chi pa toina ei zomi om tengin pia u hi tua bek tham lawin lai bu bol le thului gel zong tampi takma na neya helping international students increase their prayer activities historical values and modes of leadership in Myanmar partnership issue and challenges in Asia Mission The Untold Story September Developing Effective Missions Program in Local Church Biblical Perspective on Cultural Diversity Bektham Lawin Laibu Tampi Takma Nagelin Book Review na Zong Tampi Vei Takna Ma na Sem Ngay Hi Igen Sama Bangin Anew Akipanin Om Suknat na Anay Khathia Ahi Zongin Pasian Happy na to Tuanat na Patuamin Leitung Mun tuama pasian thu sin le lungdam na thu tang kawin khwazin khe zo zel a tulni le kwa kum lai polin sikhang nat na zong ne ya abeisa kum panin zun kum nat na nei hi tulni le som le thum kumin America gam Washington DC a mikang pol pi te sapna to azin komin si zang pol pi te kyang a zong thusin na peding a apai lai takin thusin na zong peman nai lowa hotel a tol nga a lai takin October ni som le thum tulni le som le thumin leitung gim na thuak no loading in ibyak pasian ang sung hongzot santa hi zogam le zomi te ading in atang phama ama iak sipi khat a hi Reverend Dr. Dokham hunlo taka pasianin honglak sakpen leitung bupa om zomi te ading in supna lian pi khat a hi chi in minam tang thu a ki chiam te a leitung beidong in anasep na le zomi te ading in ama pan na te ki mangil ngei lo ding hi